Muthiini wa kiumia kihituku niguo gikundi kia aici a mahiu githaite na mishinga gia tharikire itura ria Kapobil mwena wa Marakwet ya irathiro, undu uria wacungiriirie aikaria na aitura riu makue na oho aici acio magithara na mahiu. Aikaria itura riri magitabania igongona ria mathiko ma andu acio ana moritie thirikari mateithiririe kwitana na thina wa tharikira ici, kuona uthiete na mbere kuongerereka undu uria utigite atumia aingi maria ndigwo ni undu wa athuri ao kuragwo guko nacio ciana igitigo itari na maithe macio. Mashishi za kila wiki sisi tumechoka. Haiwezekani kwamba saa tukiwa hapa kuna watoto ambao ni mayatima sababu baba yao ama baba zao wamefariki. Tuko na kina mama ambao wamewachwa wajane. Hawa wamama ambao wameachwa na waume sawa na watoto wao pia wanahangaika. Ningeomba sana waweze kuingizwa kwa program nzuri ili waweze kusaidika na watoto wao wafaidike. Kuringana na aikaria aya, gutire mweri urahituka matatafanite igongona ria mathiko ma umwe wao ni undu wa tharikira ici, na nikio ona mataraikara na thayu tondu mikorano iratharikira ihinda riothe ona mathaa ma muthenya. Asa tunauliza rais, sisi tulikupatia kura kwa hii muda yote, mimi nimekupatia term 2 na sioni kama niko na amani. Kila siku risasi inalia, viongozi wako area hii lakini risasi inalia. Watu wanakufa. Sisi tunafanya michanga ya shule ama tunafanya michanga ya kununua jeneza. Nimechanga almost 5 times nikinunua jeneza area hii. Siwezi kuvaa kiatu 1000, ninavaa tu slippers kwa sababu ya kununua jeneza. Kuringana na aikaria tharikira ici icungiriirio na ciana itige guthie thukuru ni undu wa gwitigira gutharikirwo, na nikio maugite ni hari bata wa ugitiri kugacirithio mwena ucio niguo ciana ciao itigatigwo thutha mathomo-ini. Shule hata ile wanaenda hawaendi tena kwa sababu wanaogopa usalama wao. Kumaanisha ukikutanisha umaskini ambayo itaweza kuja familia na ukutanisha watoto ambao hawajasoma, inamaanisha cycle ya umaskini inaendelea. Rais, ningependa pia utupatie RDU. Give us a good number of RDU so that our children will go to school, so that our community will move forward. Andu makiria ma 10 nio marerikana moragitwo mwaka uyu ni undu wa tharikira ici, guku na mahiu makiria ma 200 makiiywo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.